Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese amahoro y'Imana bane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo riri mu gitabo ca Timoteyo wa mbere igice 2 ku murongo w'9. Yesu nashimwe cyane. Aya n'amagambo areba abamama n'abakobwa. Yesu nashimwe. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagendane isoni, badahugumba kandi badashazisha gutsiba umushatsi canke inzahabu canke imaragarita canke impuzu z'igiciro kinini. Iri ni ijambo ry'Imana. Reka nsubiremwo k'uyu murongo w'9. Kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagendane isoni, badahugumba kandi badashazisha gutsiba umushatsi canke izahabu canke imaragarita canke impuzu z'igiciro kinini. Iri ni ijambo ry'Imana ririko rirabwira igitsina kobwa. Yesu nashimwe cyane. Rino jambo ririmo rirabuza abagore cyangwa abakobwa gutsiba imishatsi. Ino mishatsi irimo iravugwa hangaha ni yihe? Niyo mishatsi bene data yanyu Imana yabahaye, imishatsi Imana izi, niyo mishatsi Imana yabahaye. Umugeni arimo araja mu ijuru ntakwiye gutsiba umusatsi we. Hariho abantu usanga batsiba ibituta hanyuma bagaca babiraza mu mutwe. Bene data, ibyo ngibyo muri ko murakora Imana ntibyemera. Imana ishaka ko umusatsi wawe uwutunga uko nguko atagisuko ushizemo. Yesu nashimwe cyane. Hariho abantu barimo barashiramo amameshi, bakambara inkofero z'imisatsi, ugasanga bashizemo n'ibindi. Bene data, umugeni arimo araja mu ijuru ntago akwiye kugira ico ashize mu musatsi we. Imana irakunda umuntu ari natirere. Umugeni wiwe akwiye kuba ari natirere. Umusatsi w'umukobwa cyangwa se w'umumama ntabwo ukwiye gutsibwa, ntukwiye gusukwa. Bene data, kubera ko ndabona mu mashengero ntabwo barimo barigisha ukuri ngo babwirize abantu ko bakwiye gusa uko umugeni wa Yesu Kristo akwiye kubasa. Ntabwo barimo barabivuga, ntibarimo barabyigisha. Ariko reka ndakubwire mwene data, Yesu Kristo aje gucura umugeni we. Umugeni wa Kristo ahari hose akwiye kuba ari natirere. Yesu nashimwe. Bene data, muri ko muranyumviriza abakobwa ba mama, kwambara imyambaro, kwambara imyenda ibabereye ikwiriye umugeni wa Kristo. Umugeni wa Kristo ntago akwiye kwambara imini. Umugeni wa Kristo ntakwiye kwambara ibana, imyenda ibanye, imyenda ibonerana. Ntago akwiye kwambara iyo myenda. Umugeni wa Kristo ntago akwiye kwambara amapataro. Umugeni wa Kristo ntago akwiye kwambara imyenda igaragaza intugu. Hariho imyenda yadutse kandi irimo irambagwa n'abakristo, ugasanga ni nk'ijipo. Ugasanga ni nk'ijipo bateye kwa maboko. Ugasanga intugu ngizo zasohotse. Imyenda igaragaza intugu, iyo myenda ntago ari y'abakristo barimo baraja mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Mwene data,
uri muranyumviriza, niba uri umukobwa by'ukuri ntabwo ari ukwiye kwambara kamini. Hariho ukuntu usanga abantu bambara ubujipo bugera hepfo y'amavi gato, ugaca usanga barimo barahenera abantu bagiye mu rushengero. Aho bicaye usanga batisanzuye, ahubwo usanga afite akantu bashira imbere ku mavi kugira ngo gafuke aho ngaho ntibahenera abantu. Mwene data muranyumviriza, umwenda ukwiye kwambara umwenda muberanye, umwenda ugukwiye, ntago ari kwambara ubuce bw'imyenda. Niba ari umukobwa akwiye kwambara, niba ari ijipo yambaye igera ku maguru, niba ari kanzu yambare ikanzu igera ku maguru kandi itamubanye. Bene data, mwari mukwiye kwambara nk'abakristo barimo baraja mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Hano ngo canke izahabu canke maragarita canke imyenda ihenze, impuzu zihenze. Mwene data, izo zahabu zimwe ziravugwa ahangaha ni maragarita, nibyo binayo maherena mwambara, nibyo bisheni, nibyo bikufu mwambara, ibindi mukabyambara mu nda, ibindi mukabyambara ku maguru, ibindi mukabyambara ku zuru. Ibyo byose Imana ntibyemera. Mwene data ucambara iherena, wewe ucyambara isheni haba ku maboko cyangwa se ku kuguru, ucambara impeta. Bene data, ibyo bintu ni mu bihagarike. Ano magambo uri buyumve n'umugeni gusa. Umugeni ari mwaraja mu ijuru, uwo nguwo niwe ari buyasobanukirwe. Umugeni uri muranyumviriza, Imana yo mu ijuru ikugire neza. Umukristo, umugeni ari mwaraja Isiyoni cyangwa se mu ijuru, ntakwiye gusiga kanta mu mutwe, ntakwiye gusiga produit mu mutwe, ntakwiye gusiga irangi mu mutwe. Bene data, kanta mu mutwe iyo uyisize ufite imvi urabona ukuntu zica zihinduka, zica ziba umukara. Ni kubera iki utari muriga ngo bikwereke ko iyo kanta ushize mu mutwe kari rangi mu yandi? Mukristo uri muranyumviriza, mugeni uri muranyumviriza, niba wisiga kanta uhagarike. Abantu barimo baraca ingoyi, guca ingoyi, kumwa ingoyi, kogosha ingoyi. Bene data nimubireke. Umugeni ari mwaranyumviriza, niba uhora uca ingoyi ntuhagarike. Kwisiga amarangi ku munwa nimubihagarike, nimubihagarike bene data. Ibyo byose Imana ntibyemera. Abantu barimo baritukuza, ugasanga babaye abazungu atari bo. Bene data, ayo mavuga gutukuza abantu mwisiga nimuyahagarike. Nta mugeni akora ibyo. Umugeni ahari hose Umwuka Wera arimo aramwigisha, kandi n'abandi barimo barigishwa banyuze Imana inyujije mu bakozi bayo. Umwuka Wera ashobora kuba ataraza kukwigisha wowe, ariko Umwuka Wera akaba ashaka kukwigishiriza kuri iyi video. Niba utaruzi ukuri, ukumenye. Umugeni wa Kristo akwiye kwama yitunganije ahari hose. Umugeni wa Kristo akwiye kwama ari maso ahari hose. Mugeni uri muranyumviriza, niba wahora ushira hari ukuntu bashira ibintu zino ino sinzi ukuntu abyita, kuko ibyo nabyo nzi. Bene data, ni mubihagarike. Amarangi mwisiga ku ngoyi, amarangi mwisiga ku nzara, mubihagarike. Inzara zitari zanyu mwishira ko ni mubihagarike.
ibyo ngibyo umugeni ntakwiye kubikora. Yesu nashimwe cyane. Bene data muri ko muranyumviriza, ni pudre y'umweru cyangwa se tukura ntabwo ukwiye kuyisiga. Ukwiye kuguma uri natirere. Natirere ni Imana ikeneye. Amavuta wisiga, ukisiga amavuta ataguhindura urukoba, amavuta atagutukuza, niyo umukristo akwiye kwisiga. Ariko amavuta agutukuza ukayareka. Mwene data, umwami Yesu aje gutwara umugeni. Zino nyigisho ntabwo barimo barazigisha, ntabwo barimo barazibwira umugeni wa Kristo. Mwene data muranyumviriza, umugeni ntabwo akwiye gutsiba igituta. Ariko abantu barimo baratsiba ibituta bagaca bashiramo ibitambara. Bene data, muri ko murabesha abana b'abantu, ariko ni muri ko murabesha Imana. Ibyo uri kurakora Imana irabizi. Mwene data, tandukana n'isi. Nutandukane n'isi, rekana n'ibyo bintu. Nukuri nimurekane n'ibyo bintu. Imana irimo ireza umugeni. Mwene data, ibintu Imana itemera ntukabyishireko. Imyenda y'ubuyunguruzo muyireke. Umugeni wa Kristo akwiye kwambara kikwiza. Akwiye kwambara imyenda biberanye. Imyenda igera hepfo. Imyenda igera hepfo, yaba ijipo yaba ikanzu ikabigera hepfo, ku buryo iterekana amaguru. Bene data, imyenda iterekana mu kwaha. Umugeni wa Kristo ntabwo akwiye kwerekana mu kwaha. Kubera ko wambaye umwenda ugaca werekana mu kwaha, aho ntabwo uba wambaye neza. Ntuba wambaye nk'umukristo ari mwaraja mu ijuru. Bene data, nukuri iyi ni message Imana ishaka ko mpereza umugeni kugira ngo ibyo ataraza bimenye. Mwene data, Imana ishaka guhinduka. Mu rushengero niba arimo barabikwigisha, kubera ko ntabwo bibareba. Icyo bashaka abantu benshi, ariko ntabwo bashaka kurokora ubugingo bw'abantu. Mwene data, hinduka bicitwa uyu munsi. Hinduka bicitwa uyu munsi. Umwami Yesu nabagiye neza. Umwami Yesu nabane namwe. Bye bye.